y'umwanju w'egatasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net iri gutuligireria na bwigo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso Gusii. Ndizi TV obwanso Gusii. Omurubiri okubwatya nigo kuligirerirwa n'ebigore byonsi. Bimana sana umwanchi muri area wita sene ya Ndizi TV nebiro binde na tokomerana aso murubiri gw'Esabaria Yoboonchoreria astra bitokomerana no Yoboonchoreria bwiri tkolero atomanye Yoboonchoreria kibori abakaranga giya cyagete woikera bonega mitu umwanchi muri kwabere gukwebori asama tukamange ngayora abego konyora chianga chiabana kolindiri tkolero ikaransa oikeke trabe tokomerana no Yoboonchoreria ataseme aso wa monyora. Tabaka na utawata sinsemo sisi mitandao, sinsemo ya Facebook, Ndizi TV News Digital, YouTube, Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Ili triane kerubo Frida, tengiri bageli ganya vena, kuwaligani ya Yoboonchoreria buli tulianero, atumanye na kiakoro kwa karibu sana. Asante, na wako manye umwanchi muri na kiokoro kwa Yoboonchoreria kibori wakara na ndega iganga itoli. Asante. Asama liete nkuru kujia kinyancho kanyaribo. Mbwate biashara by'Yoboonchoreria w'ekyanga ky'abana asensemo ya hema street ya hema kero gutimboka kuruhema mochari go Kisii primary no konyoraga weduka yane nwere nsemo ya mutwabu no turabwe seduke yu. Okay, sekende jaki na bakora tatainga liyeta kioro geteduke yago mede chiduka n'ekinyinge kirega igana bo motaraga nikumanya eduka yane sema yete ku Sky Kids collection baby shop asiki kwa yete Sky Kids ndugete yafto mwana no ku Sky nero ndugete duke yafto Sky Kids collection. Okay, biya sana. Atumanye ngoni kwa chage to Yoboonchoreria wega na akora semia kene asigika kiabono iga ni biashara mbia bire mbiribo ngai wacha kerete asinali mega na nsirite chistol gete challenge duka cha mega kabla ntara ikaga iga sende side yabona. Okay, ngichage to kanganya kurumba iga gacha goche mutua ena nyore to opportunity asaragia asingunyara konyora chi customer bali bagweta bia asingunyara kubike display yane bia abantu bacho bagole bia bintu. Okay, aka tukuliria jaki aseduke yabo turukingana cyango bwate cyabana anena abana bali bimwerere bali bayiboire imagine asiki wacho reta ko kubike duka yo yecyanga icyabana ne kingiye nabe gitokoba demand y'abana irigoro abana bakuyiburukinga kikira kingaki ne demand irigoro yecyanga nande ngo zinahitajika sana ase market yabona iga abantu mbatete cyanga abana bayiboire ngo sukabale abantu abange bakora cyanga. Okay, akende kibuna ko ale gukina jaki ngo amaite litikeli monogo Yoboonchoreria w'ekyanga namanyete buye gose kanimba Yoboonchoreria w'ekyanga inalinge esa idea masomo binte byao lakini lende wichinga kinga chia chete nkarai demand ningi na nina kwate passion y'abana na nchita bintu by'abana sana bona kina amweterende litukeli mona nchitiganga nsango ndore gosinya sainga yarangi litukeli asinga kibomba kasaya stoike. Okay, uno kunya gukina ngo aratemete gukora biashara bitebyase na temete kora nchianga lakini lende bado ni za watoto cyabana konrinde mutumba lakini nawe bano konrinde mutumba ne chinyi ni mixed chance yamu. Okay, kero kende kero kwari guchaka kone iki cyabana ngai kwari konera mutumba ebyo echiro maybe ngadaraja gaiga na kone na town. Okay, na kone sana ngai gwikirito gateba bona nae tiguigore duka yawe ngikuaro serete kwende echiro bintu ne binge challenges inchiro emburango twere nkwano chitwere runande ne dostonyora customer
customers na nabwate yaje sana ngonchinyi tige mutumba sana mutumba ngoni a few ngararire tigangi gure duka nimbwa nabwate chi customers abangi mibe mundati tachi saransa sagu asata gwati gwa kumugaso achore kiatigete egere tanya go string mol okay konyora chi customer chao maybe chako na renga chianga pole pole ni chia mtumba ekere kwa transition yigo cha sichianga chinya anga kiko updated customer chao bono ngakwanganyire kurwa sense meli gwachirira through rende group WhatsApp rende nganyora kwa update abandi konyana family group kabate ina change uko ninde chinye lakini mtumba partially tari nyingerende bakagiri rende tuganza bagacha yomo ngora mpaka saya sende sai kende jaki chiange chichabo ngayoko chiyo chiange chiane nkorusi Nairobi ga risimi no nkorusi rende lakini ande no kwanda na leta kuru nayo mwenye no kwenda nche kwanda nawe alinko manye new design ya chire market ekinganji tekine chi customer chiane chianjite lakini ingo era nage okay kiwa connected with mochio Nairobi nchi bika na chita actually kwanza hii biashara ilikuwa hii challenge nene kwa sababu ndio mbali boko nchi bika na chita ngata like 3 days ngalie supplier mpaka ngachako manyasi ngosoana sengonya warako okay abantu bange banyara bari challenge yo konyare supplier tumeke ngakigwa connected maite mucho Nairobi no monene wikiraga ari sirigo chakanyaro mondogo trust yo karenere biashara na beko bakongo ensemo yago ngatiabe sai ni tongo yenye sai ni mingi sai metekera mu yukubato koboko na bawo kubwata lakini ni kirana aringali ena ingutana na kire duka na maita ronde na ingutana na kire duka kira sichimol chonsi ebe olympic ebe wapi lakini nyasai nerenga anganchitere nikanyora supplier do niko na supplier wengi si mmoja na bangi mbwate ujite mumetenga unya kumanya na bantu banya go connect supplier maybe yore chipo yore via nechi quality ngia okay kero kwenda kuichi yange chiga cha bana kero kende jakingi kero consider so again take tangani ngo consider age especially newborn bali bakuiburu wanzire bitamba ebiga byabana jishon socks mite ni binte bina bingo consider sana alafu na age group ya saye inkoni wanzire newborn mpaka 15 years both girls and boys yaba mrana baiseke na sense moyeri gori maybe ne quality na yaro nkoligere linde ina kinkoleta ne chikala lazima ndigerelie quality maybe taki dresses boy dress ama ani boy suits nkoligere linde quality ni kieri before ndaragura okay jaki mwanje muri naganete kumanyanga aina kiebi ntaraga konyora asedukeyiga eduke yana nabakonyore binte bingi sana chianga nabakonyora chi dress ya bana bayigoiru mpaka 15 years chirongi no chire t-shirt shirts socks mittens so any blankets kuna shawls kuna flannels everything essential yenyu bono mano koiboru nimbwata nebe ne chibagi nebe kendi yonse kimontate gete nebe ne chichubani nikerigento nimbwate gayo okay ina cyokonyora chi customer chiawo mostly chi customer chiane mbali barese group yane abuna potential kwanza na alafu mbara bo gweta rende montango etare role kintu kya mogokiri weta oicho peak na bongo chananyora maybe bali ba bypassers wacha bangoligo ngora go nanya konyora chi customer nanya korose group to expand go pole pole okay maybe ngo tumekole mitandao yekerera soko nyora chi customer chao mostly ngo tunyande niko na Google Map Google Map yega once kole Kisii wasema nyore Nairobi wotegete into Gusii search online Sky Kids Baby Shop ama you search baby shops in Kisii Sky Kids Baby Shop noire gabu na inakupea direction uko click yawe kwa direction number noira you can even call decorate mpaka Sky Kids okay maybe a sense media Facebook TikTok Facebook imo konyora Sky Kids Collection Baby Shop TikTok Sky Kids at Sky Kids Baby Shop Collection alafu WhatsApp group niko na group alafu pia na update status unaweza nipata hapo tu bado mtandao mitandao yenye kiora teba sense yao konyire ukini Yoboonchoreria bwabo
especially Google Map yankonyire sana kwa sababu nta gusira gutumie map yo kaya moreta mpaka sedukeri. TikTok nkonyorande kwende customers hata WhatsApp nkonyorande especially sana Google Map kora search sky baby shop in Kisii wanyori ekero kuligeria jaki asogoncherio boiga gukora ke maybe ngwatebanga ngwandori kwareta new designs na kio wa kudate chi customer chiao once na letre nkobambita binde new arrival sinkoba poster inde status na baoro kina letre binte bi maybe chi customer chiage chire within Kisii County wase customers bane baranyamira Kendu Bay Migori hata Nairobi watu nkoda bale ku Sky Kids collection ibintu byaba ikeraro maybe ngokorole delivery. Yes, within Kisii town is a free delivery within Kisii town. Outside Kisii, customer wakanira. Nikeje wakwasida kwa banyakare delivery. Ibone gotegemea no gura anything never bigent change lakini ime ya Gusii uko kwa free delivery. So long as ya itire nyanja ujogo customer wakana. Okay. Tetora watira kamtra sasa mtu mko kwa irana. Tenga kyogo deal na competition and challenges kichiri kwa bere kwa nyara so bonchilia kwa. Sa ndia mwana sana umanchi muri ere bita sene ya Ndizi TV. Nigo tugenda gusanga imeyo murubiri gw'Esabaria Yoboonchoreria asogenda gusanga nereja kikurubiga somo cy'ubusongo aseduka yaye agenda gutumanya amange igoro Yoboonchoreria bwa kondo mwanchi muri ya tatrasa somo tumukomoka igoto sikatonyegera kwira ntarasegeke kerwose elinde gusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota gitutumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekoro botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nerehio kwa bekire simu yao ime ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa
ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Tumekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507. Na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomocho Kisii ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chimashini chekerero chubumanyi bwaigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Gudika Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene dukene ne Yoboonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyomocho Nairobi asamagacho Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyomocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kigima omwancho moriere weta sene ya Ndizi TV na nebo kwarigania ase tunda ya kabere chinga kitogante gusanga meyo morobere gwesabari Yoboonchoreria stogante gusanga nere Jackie ruiga somo cyobosongo yeiga ase duka yayo oyo gokora Yoboonchoreria gwechianga cyabana chinga kyagendete goteresa amange nyero mwancho moriere abakanda gutogwate sense mwachiche mitandao sense moya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Kwenda kwenye rantara sasa mutimkomokeigo na bori Jackie ngakiago deal na competition karata manyingo Jackie. The competition yaro ni nyingi asigusie yeito lakini rende gotegemea na kyo kora customer service yao bone customer yachire ngamwente kumwatendi ngangu pakie binte byae bagi nezia mwatendi mwe service ngie customer akoirana igo number 1 ase competition yeyu na nyolire customer okoba una
na mupakiri bia na mwe servicing bia na ndi gintu kinde customer kachire nkomote what is the new arrival segere manye na ki customer yura kore marketing ndio nzifatara chagaiga okay kero kende ngonyarore mparoro bintu mbiroro maite bia bana more especially newborns ngonyarore ngaba sport mparoro na bugwa ngobwa nyomere banyorero omwana baranyara kumanya ati bagotumika ebintu biga kero kende ngo ba advice ko basemi nyene libonki ati bagwenete gutumika kinyuma zango chachira abange sana mbamanye tina nda abande sana nyora bara abana bake sana bataramanye nakino omwana wente gusibuni gukora ndi demonstration nakyo mwana wente kusibibu imbate bintu ngo beka sebese ni menoro kyo muntu nakyo mwana gusibibu nakyo mwana ko webu nakyo mwana ko bekero chianga nabateke wente kugora kuredukeye especially bali bansiro banyora abana abantu abatanganya abagenya se motherhood ama parenthood rende ngo bahoro kinde inki bagwente go pick kurse duka na ninki batagwente go pick tari kire ento ngo ba ngo ko select gwente kanyora maybe as a customer chia ngo ba update ro matengi ro konyara ngamba gori abiri kago chinki maybe stock neroro maybe yanga neroro yago geti customer aga nitibune yo kwanyora yairire nakyo gokora elinde bakongana sana customer bono kintu kiri achire kegeni first thing update inde ngo ba date inde status na batebi there's new arrivals in the shop monto chorora inkinale tiri ni customer kibaga net sana ngonyora bali mostly ngonyora bali mbike golende lakini most of the things ngonyora bali okay maybe montara chane chi design chechi anga maybe afete ko gutuma na bakwenda umurekera sana ngo liginde tari cyonse uranyora ngiro montara rusi nonye albaba lakini hari byose okonyora but most of the items montoka koletire yanga hoteliri na chiteye maybe 3 piece ndigeli na mote yange ngaki maybe 2 days na demanali mostly ngonyora na baletera okay maybe challenges kichiri kwa bere ko korora so woncheri ubujo bwa sana maybe fashion maybe nero yachite abantu bakagora ikase kaera ine challenge yange cyagutigarire one gwento kore turawe price one sana ebintu binda monto naro tegete yanga gete bandi barbata tegete design yi baro banchite ni bio cotton barbata tegete cotton bona gune challenge gusa yawo okay ngojorora abana mbaro maybe babwa kemeye gagete bagotakarinde banyore cyanga kibweka ine maybe ngonyaro uri committee kidemand cyabo maybe ndiro nkora nyoro nanye oda y'inyangi abantu bataka maybe ni cyanga cya white na bakonye oda banyora kanisa maybe batete no chibota inga SDA maybe ne suits oda muntu kangire mapema nkona tandi okay maybe stock yago comment depending on the customers demand ama na bokoranga naye boikira sigeto comment stock yeah bone not necessarily ni tese customer demand nanga nao ni tebe no within 2 weeks na ndiri na already it's okay nimbate enough cash abon kwenda na mente stock usenyu alive si achira na nimbate pesa en comment tinko kanya yaera maybe something ni ya chire se market go bid na let maybe ngachugo balance yo woncherere bwabo ne family yabo pero gwachagete maybe mugako gona go supported na support 100% kwanza lero lingi ga standby kire duke korosi agate namba ke kaba kire gento ke kaba na anchira ni tinanchite kingo kora na nanchite kire gento kire ma biashara ibina byanjite tabatshida okay maybe nere ngora ko nyari ko leta chikasto sana ngo konyari na batega sia inkora ntumira arabaye nchikire na nyori na mwa okay maybe nere na se business yare biashara nera okay ngo mwesi nabonjere na bokora ikaranza mwara semani mwaro dana toko semani sana onda ina kibya ebire nchina mutiyonge igenyi nchina mente yaye ko chase byani inchura semya abantu bali skogali maybe kare family ko bwatira naso gokinyo boncherere yose besko ya bantenda batebi biashara byo boncherere bicyanga cyabana na ibindi byonsi yose family solonga asimo iwana ine mogo support ni mo na moko genderera na moko nya customer kira lituko mwagenderera muntu asubwate shida mwa support ni financially muntu gokonya lakini personally injengo teba ase family yane ba support sana biashara byane byagendera ko bayabara okay maybe asama tukabo siongi kelio bane kigukirana
sama tukagusimbwa yani dream business yani ntigitebe nene ni uri biashara ke hivi nene yani kerese nonye Ndizi counties egera nyoro customer chinyinge nandi obe supply nene okay abana ngora ratore engakinero rogo ikabeide kwara tware offer maybe a package gete ya newborns gutwarande package yichiri wisano 10-20 nandi customer kira chine package ngo mote indorosi onte iya tigete na morosel muntu katigete maybe golden package usuna ya 30,000 na mtengeneze ngorosi okay package inke gotegemea gosengie gwente gotegemea essential items kya banda lakini quantity bonenga ya 5,000 gotegemea maybe bwate the quantities kidogo yani vitu ziko hapo mbili vingi but main items biro ni receiving set nwere getabankero socks ne chikofia ni best no konyora buse package okay jakini njo montara achorere duka yago acha gukuguria ibintu kyara bikagutigera mbuye kyara nyore ekirara bikagutarira seduke keredute wachira kwagorire ibintu by'abana ngonyorora gazawadi aga token ya appreciation kere kwaragorire ibintu by'abana ebe package ebe anything shopping so long as ne newborn kwagorire nabo konyore zawadi iko okay iko bayerere lazima zawadi nero nimete season yega togo chigo so season yega imeyiga ne mengi gotoka timetinki kelio bangerete customer chyawe customer cyane Christmas ikendo bangerete binte bini kwanzira mutinyo wocha is a new stock arrivals chinyinge sana mpaka net sana so ewa ichena ibintu mbere okay kuko nyarorega ya kare season yego ikame bia magoringo cyarara difa atimetinga kiuko handle customer baiga bana amagoria ya kawaida bono mostly customer cyano baganira amagori mbaro kwanza bono amagori banalire ari ya kawaida lakini tutabe new arrival ya chire yanga maybe ngo chatore tu amenda lakini tari mono turi ko exaggerate alafu chiri to maintain yanga ni eri okay kumba semi kiora bego ko mwanchi muri eri kubwatkana no boncherio boiga bwabo nje bosemi ndaya abantu bali bagane timidu ko biti biashara kamneliga lazima number 1 utware captain sign determination ukwe utware passion patience yokuganya mete muntu naro gochora sete utegetomo mo ebintu by'abana ngora lazima utwaro ukuganya kolia ni utware patience yokuganya ekyo oyiwiki ategetomwe umuyire ngoro moroki okay challenge nere nkurarara aboncheria bange bagotwara abangana amadeni customer chiro rakanyara mwana ne wadaiga jaki koranga ilicho nyawo akada maybe kwanya gutwara challenge yo sana sana sama deni yaro challenge irene lakini rendo koro yokwa na ora ya management abange mbaro batamire ne cyane lakini rende mosiri bona sibona yo edeni okotiko monto bintu byabere duka umuntu ugora anyo akano koro manya ko pick the item manya ko ire items maybe stock ya ndio wocha kwa Yoboonchoreria because ngonyarole ngacyanga kirora maybe cyacho ke fashion kare maybe ngakigo cyagwa cyakora kwa kirosero kiri cyabere duka sana kiri cyabere duke ngobe kofa mosiri ngobe kande ofa yibikoroto ni cyanga umuntu karaga ni maybe bona lazima tware namba yane nanda so mutanda ororase na nkobeka mosiri WhatsApp status nkobeka ofa okay ngoba ko gwabere ko kwanere ebikoroto meke bwate ebikoroto koro abana b'emyaka eringa gokerenga ebikoroto mbwate kwanzira abana b'imitinyene those are free workers baka 10 years okay nibo mwanchi muri na bagocha inyorere asenseme yabana ebimwerera ebimbundiro biko tokore ibingena biro bya apart from chianga abero nabokomanya mwanchi muri gereria mpere apart from chianga tubwate baby rocker uyu mwana ko itansa tubwate feeding chairs tubwate anything doing with the nini mtoto tukona breast pump tukona washable diapers tukona nursing pillows ko slippers tubwate kire yentagi mwanchara atake okay ase bali banche techi birthdays baby mbanyole bintu biri yo bakorera birthday mbiro bintu birthdays ziko utaka hizo za
hats chomo ichi kofia ziko chi crown kiri ntonkero yepe birthday na baby showers okay nteto varia ni bene gocha sedukiga obumanye na kikorukwa ngagiye gutoka abo igoye na social media handles yao aengwa kambia mono alafu bona inche seduke yane kunyo erega side ya street ya hema okero gutrimbo ke street ya hema mochari otrimbo ke Kisii primary nonda we seduke yane iri ase para main road alafu ekuru Sky Kids collection no kotonyoraga social media Facebook ni Sky Kids collection aya on nini TikTok at Sky Kids collection baby shop na Google Map ni Sky Kids baby shop Sky Kids collection baby shop. Okay. Ndiye mana sana Jackie asogosanga na inte. Asante. Ndiye mana sana mwanche muri area oinere Jackie Sky Kids collection yiga somo cyobusonga sense media ema yo gukora Yoboonchoreria ubonya bicyanga cyabana bake mwanche muri area nabo kwimukya egetamukero bwo kumutarera asense me ko mwanche muri kwikiragabo ngwikira omwali bwo kumurikira Esabaria Yoboonchoreria emambia abone gatumberane asikinga kikende asitarabeto wasanga no monchilio ndiri tere ne kerubo Frida twara obulielia boruwe.